الو. الو. ايوه يا داني، من امبارح بحاول اكلمك انت ما بتردش عليا. انت ناسي ان فرحنا كان المفروض كمان 6 ايام؟ هو انت من كل اللي حصل ده يا روعه مش واخده بالك ان الفرح اتاجل او شبه اتلغى؟ داني عشان خاطري، انت ما ينفعش تسيبني بعد اللي حصل بينا. ما ينفعش تخليني اتذلل لك كده. انت عارف ان انا ما فيش في ايدي اي حاجه اعملها. عادي، اللي حصل ما بيننا ده بيحصل ما بين اي اتنين، وده مش معناه ان انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه عشان حاجه زي دي. لا يا داني، اللي حصل ما بيحصلش ما بين اي اتنين، بيحصل ما بين اتنين متجوزين بس، وحاجه غلط. انا مش عارف بصراحه ليه ادفع ثمن اللي حصل ده انا لوحدي، وانا اللي مطالب بس اتنازل، مع ان الغلط كان غلطنا احنا الاتنين، والمفروض احنا الاتنين ندفع الثمن. ارجوك يا داني، انقذ معايا الموقف دلوقتي، وانا بعد كده هبقى تحت امرك في اي حاجه انت تطلبها مني. لو سمحتي يا روعه سيبيني افكر، انا محتاجه اقعد لوحدي. ماشي يا داني، مع السلامه. مع السلامه. الو. الو. ايوه نغم، في ايه يا روعه؟ عمل صوتك، انت لسه فوق؟